Idi u pičku materinu, dijete, prepade me! Vidi ti mene prepadi. Oj, što me prepade, jebo majku! Najbolji moment, najbolje reakcije, jake kompilacije, ne bidango tačnije, pogledaj par videa, sve će ti biti jasnije, kroz par godina moje ime vikat će glasnije, ne može časnije, život je prepun bolova, ali se ne predajem, dižem se iznad ponora, radim to što volim, na ovo ću život provesti, na ovu scenu raspalu, pravu raju ću dovesti, bidango. Ode na mada. Jebi ga! Gledaj ti koliko oni precizno i konstantno skidaju health. Gledaj ovo. Gledaj. Jebel li ti familiju čitersku. Vidi ovo. Nećete vi jać. Znate li vi da oni metka ofolali nisu? Nijedan metak nije promašen. Nijedan. To se nije desilo. Nikad. Nikad. Odi vam. Gdje? Ubit ću ga, jebo ja mater. Odi vam, ba evo za mnom. Svima odležat ću ga, Allaha mi drago, bilo se. Za mnom ovdje, evo ozbiljno. Svima pusti me, nemoj me držat. Nemoj dijete padirat, otićeš u robiju. Svima Makse, od mene, ubit ću ga, jeboli. Hodi sad vam. Sad te... Ja, gotovo, Neću te ubit, sad te streljam. Aj sad stan, fino te streljam, aj. Evo skinut se gore, sam prutem, nemoj pusti. Evo ovdje ostavio tja luta, vi ste luta po vas. Vidi ovdje. Amere, klipat će ovo neko, najebat ćemo i ti, i mi, i vi, i ja skupa sam. Ah, drugar, pa ja samo tam umjesto monetize in all countries, kliknem block in all countries. Pa ti onda cmizdri, hej brate, ja dobio strajk, ne mogu uploadat. Bil ti to mogu pomoć, dakle nije problem, ja se pratim još kad si imao 8000 subscribera, rati kroz segunda, slikao sam se jednu. Da je tako mogu. Šta je hrapa, šta se i ti smiješ, i ti si imao 8000 subscribera, nemoj se rugat narod. Baci gore. Kakve je ovo sad ovdje vanredne situacije, vanredne vijesti večeras? Kakve? Šta je ovo? Čekaj, ili sam se ja zajebunio. Ah, boga mi brat se zajebu, izvinite. Što? Šta smisliš? Pogledao sam kalendar da vidim da sam se ja zajebu ili ti. Pa ko je se na kraju zajebao? Pa, izgleda, marš. Znaš ti da ću ja doći do Jasnaje iz Lipovke, pješke? Što to? Zato što tražim auto, imam lika u... Izgleda da rizikujem game. U Lipovači. Lipovača, rakija. Idi u pičku materinu, dijete, prepade me! Vidi ti mene prepadi. Oj, što me prepade, jebo majku! Grujeks. Oj, što me prepade. Čekaj, valjda on lik, ne... Ovo je odlutan. Oj, sve kad mi ne iskoči. Kaži mi njegovu lokaciju. Mala, kaži mi lokaciju. Ne znam od te, bravo. Dole, kod ulaznih vrata. Nije se mako. Sine, dragi, meni je mozak trenutno 300%, tiš mene ubit, mamu ti jebem. Andrej, voliš ti 20... Šta? Andrej, Šta je? bil zarađio 25 eura? Mrska mi nešto, brate. Molim te, sekunda! Šta ti treba? Jel može? Hajde. 25 eura samo. Haj. Jeboli te sunce, dragu pičku, te Jeboli. jebo, idi prepate. Samo da te noga. 25 eura te, bra. Kad mi sve ne, eto, sve kad mi ne ispade iz ruku, eto. Evo mog brata trči preko njive. Izgledaš ko neki luđak, niđe žive dušom, sav montiran puškama, trči kroz nju. Sad ću nekom jeba materu. Vidi ga! Šta ti misliš, Wonderi, koliko je sati? 5:15. Šta ti misliš da jedno 8, koliko hiljada eura ću prebaciti ovaj gol? Pa jedno 2006. Ja kontam da će biti jedno 30.000.
Evo, Neće ti. 500 eura. Ladies and gentlemen, please Nisi welcome ti to mami. the legend of the night. Greetings, citizens of the world. Mršu pičku mater! Oj, pa vi ste mrtvi. Ne, ovo je chicken. 3, 2, 1. Jaka nema, ne ide ovo više niko. Amo heal. Ovo je chicken, ba. 2-2. Tu za kamenom lik. A odakle je taj kar? Tu je negdje gore desno. Ispred Rađi. Jel goriš? Jebla majku što se širi. A, Trči ti onaj. Evo, Ma bravo! Ma bravo! ala ga brat tu za MK14 full auto. E vas ću dvojicu prve provozat u CLS-u. pošteno. Kad ga skupimo. Služili smo stvarno. Jebo, jel vi meni vjerujete? Jel vi meni vjerujete na riječ sad kad vam ja kažem ovo? Ja sam dijete iz doma, ja sam bio u domu. Iz doma mladi. Jebote, sunce, drago, normalnija su djeca izlazila iz doma što su traume proživljavali, nego ova četvorca. Jebo ja mater, et. Jel vi to meni vjerujete? Požur 9 sekundi, nije šamere stići ako ne kreneš sad. Da. Oni imaju gore. Moraš. Aaaa, jebote, otac te jebo, otac! Oj, što me prepade! Ne veze ljudi, ajde, vidimo se ovdje pravi večeru. To da će meni trebat više metaka da ubijem, a da tebi Sema puca u tačku, to je opšte poznata stvar. I vijest. To je stara vijest. Sad jebeš? Ne jebem ja tebe, ni nikog ne jebem, svi ste čiteri. I ja čitam. I ti, nisi ti. Čekaj, ti sad još kada sam ja čiter, Ti si čiter 100%. Ja barem priznam. Ti jađaste dvi lisce. 2 kunice, jel da? 2 kune. Joj, kako ste jeba kad dođe. 2 kune, ali koje rade s eurima. Aj, kako će Nemoj biti. ti moje novac da spominješ. Uzmaj ti KM, a kune ostavi na miru. Vidiš, Evo, ne Josip je da topičan dodet tak na kune. To je jedina čar ove igrice što je ostalo. Što mi ne radi scroll? Čovječe boži, meni se sve pojebalo. Eto vidiš, MF4 zunzu u game. O, to je od Šveđe, prijatelj. Mislim, ne znam je li prijatelj, ali on je njega zakupio za na M4. Ljudi, ba ne radi mi scroll. No, možda jebao, Alo, što si ga mouse. loko možda, ha? A zašto ti koristiš scroll? Pa normalno da ne radi retardirani kad sam jednu pušku imaš, na šta ćeš scrollat? Aj, Čekaj, ti koristiš ja scroll. kontam, Ne mogu ni ja da skontam šta mi se dešava. Amire, ti koristiš scroll za prebacivanje na pušku. Da, ja sam propast i tuga, čemer života, glup lik do bola zato što koristim ono što meni godi, a ne ono što tebi godi. Izvini, Vanderi, neće se ponoviti. Da, da. Ja kad sam kantera igrao, ti si siso sisu. Daj Bog da mi to, nije Mali! I on će meni govorit kako se mijenja puška u kanteru. Pa, Ja brio pro CLS H2-4O S igrao. Biće kanal s najvišim rangom, brat za bratom, sve smo veći svakim danom. Prestao sam sanjati, sam živjet birom stvarno. Pričaju da ne mogu, ali ih ne slušamo davno. Dibidango.